Just a reminder to our members, happy Sabbath Church. As you can see, we have the announcement up there. Food Basket Ministry. Please, church, don't forget this ministry. We have been speaking about mission this week, so this quarter. So I just want to pray that we'll start practicing it. Amen. Just bring some small items to put into that basket at the back there, because that goes to serve those in the community that we have around here or whoever we know. Also with church clerk as well, all membership, to please go to that email. We also have the 2023 end of year camp that's coming up. I believe that we all know when it's going to be held. Please, if you haven't registered, please register. Do not leave it for the last minute. I just wanted to ask, when is the close date? Registration. Uncle Chochi? Yes, but it's okay. Let's register it now. Get yourselves registered in regards to this this camp as well. We also have the outreach, Woodridge outreach this afternoon. Please, church, don't forget, you got the email from Uncle Chochi. This is our final one for this year. So please, thank you so much to the mums for always supporting this ministry. And God is using you and blessing you for supporting his work. And we praise God for that. Also, we have tomorrow. Just letting you know, I know we were discussing here yesterday about how to reach these people, common grounds. I know we don't celebrate Christmas, but this is a way that we could reach out to these people as well. So I want to encourage us, our church members, 8 o'clock, this is Australian time, not Fiji time, not 10 a.m. If you're not working, please make the effort to come. It's only from 8 a.m. to 10 a.m. Please come so we can support our Uniting Church family at Acacia Ridge. Next page. Also, we have our roster for next week. Just a reminder, can I just ask parents, if you're a parent here and you have your kids running around the church, I would like you guys to hold your kids, please. Parents, we need to start respecting God's church. So if you are a parent, hold on to your kids, please. And I say that with a heart of love and reverence to God, because we've been seeing kids running in and out during church service, and I want you to take responsibility of your own kids or your grandkids. Thank you, parents. Thank you. We also have our deaconate team, 9 a.m. Masu as well. We've got here 13th Sabbath presentation. So next Sabbath is our is 13th Sabbath. So our kids will be hosting it. So if I could ask, I think we normally start 8:30 Masu, and 9 a.m. we start our Sabbath school lesson discussion, and then after that from 9:30 we go out, and then we'll start 9:30. It's 10 o'clock, 10 a.m. we start our children's ministry program here. So I want to encourage parents, if you could bring your kids early so we can prepare them. You all know the normality, so let's stick to the normality of our 13th Sabbath program next Sabbath. Divine servant will be Zach, and assistant will be Mr. Driver. As it says up there, we also have our AWIS will be children's ministry. It might change, but just letting you know, this is the roster that we have been given. Closing Sabbath, Nemaniling Nisulu, and also we have our offering local church budget for next Sabbath. May God bless you all and have a blessed Sabbath day. Vinaka.
turarawat ke merto me kumone sul. Singatang bunaka. Exhibit sits. Kata me nukuna kalungata, mandurin matamuni. I feel blessed to welcome each and every one of us in this beautiful Sabbath. And first of all, I want to welcome the presence of God. Kita bakat cakap nama tu balik balong malang. Tabambo tani was ni kalau itu kuna le ruas le tul. And dambe tabut na ada ni kalau. Kau nanti nak kita tu malio. Aku kita bakat cakap nama teman balong malang. Lalu beno tisu Kristo na nono bosa. Kita bakat cakap nama tampu ni kalau. Aku vitumberi na buni kandina. Kena doni vitumberi kena beka ke dengan jina. Kita bakat cakap nama ernang lu shalom sabsabani kalau. Me bakanan diri ni bos ni kalau na same terus mukawat kena vitu the angel of the Lord and campeth round about them that feared him and delivereth them. I welcome the mighty angels of God who are beside us. Maybe if God open our spiritual eyes, we can see them sitting in these empty seats this morning. So I welcome them in the mighty name of our Lord and Savior. We kinda baki kemni talangan alin baba koso ni chiko na matarabna kan kuwa. Ilinga go chukina sonayada. I have some names that we want to give a special welcome to each and every one of them. Selma and her family, Sister Selma and your family, we welcome you this Sabbath in the mighty name of our Lord. Thank you for choosing to attend this church this morning. Kinto bag chuna matubal ni tau den, kira na runa na ngone alewa, matau sa kinto bag chuna matarab na kan kuwa, and na yazani ngone turang chisu. Miliki dilanga tau mekeli tambokoro kita bagi tahu dengan matakab nakan kuah nak wali una ngoli tiku main matakab nakan kuah ni sakinda bagi tiku and I think ngoni turang otisu. I also welcome brother Jimmy who's also sitting with us this morning. Thank you brother Jimmy for choosing to come and attend this service. We hope that the word of God that is prepared for us will immensely bless you this morning. Jangan bulangi share not the guest era chiko na mata kabina kan kuwa. Wati tia talang na bos weekend tabaki we kibnian tundu. Ni chiko na mata kabina kan kuwa may na ben kede ni nonda song golotu ni sakin tabaki chiko na mata kabina kan kuwa. May rasa ke Gold Coast ke bersene ben do sakin tabaki chiko na matubale na mata kabina kan kuwa. Woodridge Ben kinto bagi tal cungan mata kabina kan kuwa nak balik menunggu ciko. Sunny Bank Ben kinto bagi tal cungan mata kabina kan kuwa. Gudna Ben kinto bagi tal cungan menunggu ciko Uncle Teken untuk mata balik. Yang anak bos weekend bagi uratora weekenda kerong saka kiri kinum ni bibusoti. Unita kan isani batu ken kina ena walin songo ni na mata kabina kan kuwa. Ni kuringan ni bos bikin tabaki na share na birta kita na share banan raw
Ronaldo Tinkava 214 kiremenda tuta kibata talangatan share bantong wilio eno mo takabina kanipua. Naka, welcome ni narani tekendurut kiau. If you're able to kneel, please join me. Tamai kima balong malangi na kelu kokoa na kelu gangka. Kim ni sambulo cinga sa singala namni kokoa. Kim ni na kelu ni be kelu na tui ni be tui. Kim ni na turang ni be turang. Kim ni na kelu na daw ni be mbuli. Ni mbuli na long malangi kina pura-pura. Kina be kakete nga sa sinay kina. Kima mi baba ni be nakatal na kelu. Lalu song kelu tunggu na kelu. Ikim ren main dambe. Ikim menggarabi kim ni ndo talam ni singa ni badeng. Nakawaliw na ona singa niya sulebi kim mami. Kami garab kini mami duit tayo na kelu. Nakwale bu nomni bakani ki mami tsiku, nomni basulum ki mami, nomni bangun ubi ki mami tsiku na kelu. Pakam nakate kwale bu nedeng ni bulan ni sulia wali tu ki mami na kelu. Kababu iti kana bi mata kana kelu. Kima nakata na kelu nambul ni mami mata bu bali. Kina bi siama ket ni bi okani ki mami siama tu kina na kelu. Kima mi batu sai ki mami indina ni koni kelu yalun dina. Kima mi bulan ruka kamal mulum masama e mata muni. Kira na kelu ni busota ni may malum ni may bulon ruka basong sungkuluto patang mata dundua ena mata kan sigum na kan ku kira nan ran lubi mun chisu mena
silsa bai ki mai menanom nin rana kelu. Ki mai woro la kuturu main go turanga mem rong ngona ni rong buna na kelu. Ki mi kirana kelu ni denguba ni bosa pa kalongata kanom ni bosa na matakan ikua. I also pray a special prayer to my friends who are non-Itoki speaking God. Please translate and help them to also be blessed by the message that we will hear this morning, God. May you bless each and every one of us in this divine service. Please speak to us individually and speak clearly to us as we listen to your voice. These are our prayers. In the mighty name of our Lord and Savior we pray. Amen. Amen. Now it's time for our children's story. Can I ask all the kids if you can make your way up and for your children's story. Okay, happy Sabbath, children. We're just waiting on a few more children to come on the mat. Hey, how's everyone this week? You good? Okay, are you enjoying your holidays? First day of your holidays? Yes, I'm enjoying mine. Okay, so it's nice to sleep in, isn't it? Okay, so now if you look on the board, okay, our Bible text this morning should be coming up. No? Okay, that's all right. Okay, that's all right. Okay, so I have a story for you. Okay, it's about a family, about a mom and dad. A mom and dad who have 5 children. Who's got 5 kids in their family? No, you've got a little bit more. Yeah, you've got a bit more. Ashley's got a little bit more. Okay, so the father was very disappointed. He was very disappointed while he's looking at his front lawn, and he thought to himself, oh, there's so many weeds growing in the garden. Okay, I need to do something about this weed. Okay, but the only problem is he can't do it by himself. So he went to his children and he told them, okay, everybody gather around, this is what we're going to do. Our lawn looks a little bit of a disgrace to the neighborhood. There's so many weeds here, we need to do something about it this afternoon. Before he finished his sentence, you know what the children did? They started giving excuses. Okay, one said, oh, I'm going to football practice this afternoon. And another one said, oh, I'm meeting up with my best friend. Another one said, it's going to take all night to finish these weeds. And then the other one answered, not all night, it's going to take a whole week to finish weeding our front lawn. But the father had a plan for them. So this was his plan. I am going to portion out the weeds. Okay, I'm going to section out weeds in our front yard. Okay, so each child is going to get a little portion, and this is my plan. Okay, so he said, if you are able to weed your portion in less than 1 hour, you are going to get $20. Is that a good plan? No, that's a good plan. You get $20 if you're able to finish off your little portion of the front yard. Okay, so the children got really excited. And then one said, oh, can I start now? And he said, wait, it's going to be fair. You're all going to start at the same time. Okay, so he looked at his watch. We're going to start exactly at 3 o'clock. And at 3 o'clock,
everyone got their shovels and their little knives, and they went out to the front lawn in their little portions, and they started to pull out the weeds. Okay, so they're pulling and pulling. No one said a word. Why do you think they didn't say anything? Because they're all busy working. They're all busy working. So 5 minutes passed, 10 minutes passed, 15 minutes gone. Then after a little while, after about 35 minutes, the elders called out, "Yay, I finished mine. I'm getting my $20. So the father looked over and checked, "Yep, you finished all your portion." And then a few minutes after, another one called out, "Oh, I finished mine too." Okay, so he gets $20. And before it reached 4 o'clock, do you know what happened? All 5 children finished weeding their little portion. Okay? So everyone was happy. Dad was happy because the lawn was done, and the children were happy because they got a little bit of pocket money as well. Okay, so it's like that in the church, isn't it? Okay, so everyone has a little bit to do. Okay, so Uncle Chochi and Uncle Te, they can't preach and they can't go out and serve people at Woodridge. They can't be in the kitchen. So that's why we're all given our little tasks. And that's like that at home as well. Mom and Dad can't do all the housework. That's why at our house, Joelle does the toilet, Mana does the bathroom, Anna does the vacuuming. Okay, Sonia's outside doing the lawn, and I'm doing the kitchen. So everyone does their own bits, okay, to make the household run smoothly. So the Bible says we're all one body, okay, and each body has a special role in the church. Okay, so we all need to work together in order to make the church successful. Okay, and who's the head of our church? God. God is the head, and we have all little tasks or jobs to do. Okay, so even after church, after lunch, maybe you can clean up. You can help in the kitchen and clean up. Maybe you can pick up the rubbish. Okay, so thank you, children. You can go back to your seats. Thank you, Auntie Millie, for that inspiring story. Just before I call the deacons to collect the tithe and offering, I forgot to have a special welcome. Mungkin dapat kasih na tali nikelu, kena bos nikelu tu weekend dan nama karena kan ku. Tamai siapa? Maksudnya bisa kita bagi kasih nama karena ku, kena nama program sisu. Pag natin balik unakin na solo natin tu nangauna, kena talent, mikir may bulan mo dia na bos nikelu nama karena kan ku. Kita kani bos nikelu baru tak kalau mau mengenal tam, kena bibuk sarbi kiman, kena nama minggu bulan. Yang bos bikin dapat tu program ini sangat sekali. Kerja kumruna naturara, kerana may kumruna katini kini sunsu. Donon tamas tamai kima mi bakaloma langi nasar wale buturang ana nomini loloma na wale buturang ana nomini bi barota kina donon mata
Walanga na tiki ni kalile ke me bosukawe ke mni tora kem samos na mataka ni kua ke boka kem sing sulen dona katura ke dona kami kem na sulen uti uti ngono ngom ke bosukan na ngoi ke mam misoroba kina nom data na walu non rombulo nom ni tamata rotu daki ni bakalonga teki rau bakalonga teki randon dolinga bakalonga teki kem tala kem sing don dolinga no bukno nom ni data ka chisu ni bakambo. Sing a tambu binak. God is good all the time. We turna ngono binak ngo meu ndole kena bala kala kena bosni vi kinda bakinda sakinda bakitu kina na lubini kalo na matakaniko. Sando waseti kuna kalonga tini nonda ada mena bali kalo. Sono songo ndala ko kina nda singini da. Enda singkinda baki. Wambuta na matakani ko singin do e botalutu na bosni wikinda baki enda sa kinda baki tu kina na matakani ko o vetor kina na ngono bina kongo meu kinda bakana tamani ngoni tamelion kinda baki mni tiko na matakani ko ena no lo manakalo saru bina kana kalo ni rani selebi kemni na bulo binak rani tu daki muni ngusu tiko ni wikinda baki ena matakani ko sa kinda baki mni tu kina no muni mata bubal. Rebu kimanda veko etoke samu tukone veko saru na kana kalu. Lulu. Meni saru na kana kalu sebada. Kesanga na lolo muni kalu singi wambota ni ndanda beratiko ena nona vale na matakani ko. Mberni toso na ndo songo na matakani ko. Wakasa mataka vida na bula sauti anduriki o tala Thomas bani. Anggai selioko nangona ni vavini vinak enangona ni songo ni vangona divine service nangona na matakani ko ngandreva meu sele 5 kina 10 meniti ke buka ndo etiko na valen songo ni ngandreva me varita kana nona vavini vinak bona kalu ena lomani ndona mada enda singe vitalo tingango saru vinak na kalu emeni wambota ena lele nangona na matakani ko sebada lebu na kavina kisada kavina kalu na nondambula au selia tu kina nangau na matakani ko visureti tiko bikim ni na lenlut 5 kina 10 na meniti nimbera ni ndana ngai rongo dana nonde tiko tuku na singa lebu na kaniko lebu na ngon santan dolak ngamain ta samai barongo itu tuku singi ndo soli na ngono pakaongo obambo tani ngono binak me soli bikenda na lenlotu ndo yang andreva me barita kana nona ba binak sin dona kai taka na kalo na lomani mada e vi bandu kai kin nona mbula kena ngau na matakani ko balet singa talin dona kai ndam me taka bati kana balni kalo ndalak ngame me ndam me ba binak taka na kalo seba da ya na buna ndati ko kina na matakani ko Bekemni tumba sini ndo ngandreva me tuda ke mai me wasiana binaka ni kalo na mataka ni ko binaka rendin Bito ko ni tiko na nungubula ke na nungumakubuan. Bababin na ko kem ni ndur ni lotu, ni ndo kawai ta ke tiko ni udur menal man wan lotu bo. Bababin ni nak talaga na matakin ko. Ni madaw ko o kalaw ngat pakaliw. Balata ni endo na kem ni ready ay ko sa babin pondam dam tu ni ko. O babin binako be kesta. Ko esa pleta kan nungu ibini po na mado ke nungu ibini sa ule bini po esa lebe yao. O be babin binako be ko kesa nung bakalo ngata keo na mado ngo. O babin binako talanga po na kulo ni rani tukuna na lebe ngo be yao. Nikito me loto ni kuwa. Amen. Kira na lamani mado ke nungu masutiku.
Mosla ka tiko na matubal ni Deni. Me alu pinaka. Itare ko na kalo. Merani kito may loto. Wabdi na matakan ko ni rani tu tak mai kito may loto. Pinakawali ab chistu na nomni rongat na no mas. Amen. Baba bidim na ka bikim ni talangan nila ni loto ni mas laki ko iti kumay. Sarong na nom ni mas. Pinakawali. Naka. Nakawali bu rendini na pembole na matakan ko. Nawali na bulo binaka. Opo binaka buana kalu en bagadengu wakalu ngate ke ukina ginong mata buwan. Opo binaka talanga buana kalu. Nira ni silevia una idengu ni bulo mainan dua singa ginan dua singa. Bukan bulengai na nona loloman dua. Rai muri saya wa. Rai liu saboleka. Saya orang on nimbula, ya kau benar, enak nona viva kalau macam. Amen. Ni mai tiga tal nona vale, ni mai songgo ni bata ni matanga ni kuah, kau benar. En lo mani kenda baka tau bata tiga na kalulu. Kau benar kat tiga ngawa. Ni mai tiga dua nona bos ni kau benar lega sebasa ni kenali. Maka. Dua kene uti. Matakan ko. Nawali utaw. Singa tambu naka autor nango mo tahu manta tu sana kaya nunggu do semata katugu may nunggu may lut iyo tatalaga nango mo kami binak ni hindi na niyo sindo may lut na kinasinga pati nabuk ni nakadak iya nalolo mo ni kalu muri dia to ngamay maro yo to me raw ni yadaw talento na singa tap may lut kin upa binak talaga ni tiko talaga ngonton tokan kero yasa sa mata tunga kero lut kami tumulong tal tunga binak tabon kulo ni itu kero na tingo bulan ni raw kero mi duro batal nanonovan na singa tabon ko binak Kelas akan uti bikin tanam matakan ko. Tiki tigo ni itu cell group yang nangon basic itu sih tiki tondo vital nota kana binakan kalau sih kita tondo sel nangon ni testimoni. Tigo nani itu prayer request kita tondo laku mana bimada kita vital nota kana kai sata kabati kana kalau buku ni bika kita tondo masulak. Wambot nusulebi tamilion nangon nango. Keroni wasia nadaba naka etiku wana matakaniko. Naka. Au gitu nong nong mau menatakan naklu. Liu besar nakabna kai baru tak tu bikian tu wandin din tak tanga wa matu bale. Pemimpin alumni mata nakam. Balau besar na kita lalu cikgu napa balik lek mengomongannya malau kita sawo cikgu. Nik Mula saud kita ngolin dona sing sud Indonesia kita ngolin juga tahun bitu naga kim ni kelab nak nerulur naluri ya ngai dona lur ngai dona kita maimu yo naluri awa buliang anak biar nontolang anai sauni lur ya lerut kita cingana ngona ya ngai naluri kuat ngai kita maimu nangona ngadong ngai kita kina sama ni tuno kono na insurance mena kapta kinan itu mado sau chisangir morto na insurance nirto na biar takabi kito be bonon do blimnan ra ono batala kero sabang gar tikit nilion men donalur me kalu balai me reniruten itu matu bubal
Bito main dona marang na Facebook marketplace na motoka be lim nundul. Tora da cukup berna dila na sim motoka batang abe dil nundul na kenisa. Sa utsunga kero sa nakinag salam kero li di kono marama. Kero di kono marama sampai dia main sen jibur tunen cun kero sa keranga kore tanal mulun work itu beto. Sa sing dona labu sulbi ko na bintin tinga kero da kau. Sa maru itu kinoko. Iyo na rental ka konsul tu begitu sa sukutal na singalu tulib. Namarama ang gendre utaka man nang lulu man to bal. May kito vi boli ngai mateni bali begitu. Tapi dona wotal nan reba ko chmi ripli kito chuki ki gutrix. Kito babna ta chana kalu na lebna una bisu tayo chana kalu ni tum bloga matu bali. Nampak sa changan indo begitu tanran kito no may tumango. Kerun to ka na kena kapafika kerun to bal ta ka biti ni bangsa. Kinto na sigara ni wal to. Onang wal dun tong ngayon. O tsingaya ngay kero mateni kuatan yang bagang ko. Lesun cing mapalatan na steward sipe. Kerong do sol katin tinga na isul kerong do lewat nga be me round up ngan kina. Ake kanton raw 500 me round up ngan me $250 free. O tsang ngay donaturang ngay bimboli ci ko nangona ni bulin ngay kerong gana kita kina mi kero 1 song lagi niru offering. Mesa ikul nga kinatais. Ada kakero niru conviction nga ungkir cini liana tunu mo kayo tal nga salak may na pananan ko. Nanguna kero da kap kini kero wandinat ni kalu intol ako sarang ali na katung bikiraw. Komandang ana lur ya. Pasuli tu anak kena tingkat morto na Australia was morto sulit begitu untuk bonus $2,000. $2,000 tu bonus tang begitu buat kena ya sing duel tu nabi yang baik. Me tu sulit main dona 2,250. Total main officer tu sulit tal main dona bonus tal biar nang cukup kini ke. Kau biar bukan nama ni to bulur nang ona. Obekang ana nabinakan ikelu. Siang menani kita mampu tanah piot mertu sulit mena si betel tu mai bena ela kita boleh bikin alur ni kita boleh ngat 2,000. Partung itu kita bisa bikin tu 4,500. Kita tangan kita tu 1,000 sa turun bikin kong 5,500. Ya ambak na sona ka wasit begitu na bena matasot kau bab na tot ngakin na kalu oklam dino cukup anu sing me wasit bikin muni na bena kan ikau kau na wasit kena bikin benak nak rombotan inda babi ni binaka bona kalu na matakan ko sebala babi binaka bertun na dunia lu tiga matakan ko be kasa ta kabati ko na kalu na non rotumbul ka bombo tabi ken tatalngan linlut entan dambi tiga matakan ko entan dom mando ata kaminda tu kuna na binaka ni kalu sebala bombo tan ina gain tono ngono me muri ento kere ni takin ko me da kana testimony sana oso na bonongo sana lain ni mena tamata merme wasi na binaka ni kalu kana bosa ni kalu keba ka sa mando ata ke na matan rana tamata ona daw ana mando ata ke ko matai tamang boleh kian takin na bukne baka samaya babi ni binaka bona kalu na embakingo nimbo ndingi take batolo me wasi na bosa ni kalu emosi na wasi tul nanti kini bitu kabang kon wasi ni kalu nimbere ni ndo tala sebab kata orang tua nak kalu enan ndo tala ilu nana nana tala sena profit lamun embaking go babi ni binaka bona kalu ni lakana benting itaki sambo nding itaki tala ngameu ndo bira tal susulot iya nimbere ni adabe na benting itaki vida na mada ni mura wili kati kana cerma yana kena wasien dua ke baka ni tarana no meningon meninga wili kana cerma yana wasien dua na tikine 5 tikine 1 kene tikine 7 abe baulum balo cerma tukono ko se dor ko ngoninga gitu kono bona kalo ai ko mona lako aba bina bina ko bona kalo ni mbera ni dingoma na itu tungo na kalo esa wasarabe dikenda lelo tendan dan nakalo na senga bando ni ndo tala ndo naka vaka bo ni sada vaka sala taki kenda mai na nona bosa nakalo ko babi ni bina kena bona kalo na mataka ni ko na buku ni bibam bauti berton na durni lotu na matambosi kau senga ni kan ni kabadalka balatan ni kalo sa bosa bio ko sa tingoma kena na itu toya na bingarabi vaka tal susu lotu
Kavakatalanga kina na vingaravi na kina wasi na vosa ni kalu. Matakani ko, nanda ulutanga tiko, doing God's work in God's way. Matai ni vengo na kina wasi tinika tolu na tikine ndua, me adava na tikine tinika ba, kina wasi tinika lima. Na tikine tinika rua, me adava na tikine tinika ba. Nanda indamdambe, kira ni lulu lunda, me nadamba nanda masu. Turanga baro mi kemina uli mena no muni vosa na matakani ko. Kindua se rona elo indambe na matakani ko nono itutuku. Sanungu mastra ni nomni alo tambe na biba ungeti. Merrato rani bibu tunelo me lesu kemni ene ututin mono. Na wale utorana nomni alo tambu. Na wale nomni sana vosa be kemami ena singele ko sisune bakambola. Au bengarabiti ko batakata kena wa indona dorubu. Sabia mbaki tinkavi tunembaki ngo autism level 3. Rota ni rona tamata endo vengarabi tu wana torang baleta. Nangon endo dunru kino ko ya. Eroni mbasuka na lalanga na katumba na lori etekea. Ngo na sona ka endo dakabo ko. Iyo nangon endo dunru kino ko ya. Sanga endo tiko endo na bonika ukemi adana tiko na PRN ne virna endo ngunu boko na bonika ngo me baka me ba malungu takana no nambula na bonika ngo singeni kila na mbalabu ni ngono sa baka ngata ka tikme kino ko na mbakitin ka bambeka sa mbakitin ka lima yoko sa me adana mbakitin ka vitu na bonika ngo ni ngunu boko indua na ngono ngo esenga saranga nimbo ba malungu teko don ngono kitolok sombina nambatini mbarabi Wellington Point ngai adobi ko na kango sa dunro ko na kena kuku ndo na ko te undar te ken ngai resu ko na ka ndo adobi ko ngo sa tororo ndo tamata en resu ko saranga na isule ndar magati ko sangai tu ko no na selebi ko indua sengni se daga kana ndongo o te limne miniti se tosanga na dorbongo non se sanga me atek ta kero na ngarabi ko tu sangai tu ko no na okay sele na keni karwa nangon sa sele kina na keni karwa sangai wabu na me malu muna dorong lelo tu na single ni ko ke baka mani koko na tuku na matakani ko weekend endo na numa ninta salo tu ndende ke baka ndana numa ni sambalabu mbeka na nonta ngarabi kalo me ke baka endoni tuku na lako na matakani ko ke baka na bukena no mbula balo mas na matakani ko me bukai ko na la tambu mona dingom baleta sonongon nda sakoto tiku me na nonta dab na nonta lotu mbalabu na nonta kilambeka ena lomo song lotu ni na dava na songo ni matakani kuwa nakalo engandre menda dakava na nona dakaka ena dava ena ngauni sala ivi nakata nakalo menda na dakava kina matai ni bingona ora kira menda no bola tambo na matakani kuwa matai ni bingona na kena wase tinika tolu na tikina indua me dava na tikina tinika ba so na kira kemdo na matai ni tikina karoni tikina ndana wili bola baka tiko ya mendaruli bola tiko me adava na tikine tinika ba matai ni bingona First Chronicles chapter 13 verses 1 to 14 ni ote asandarngin landewa yani na wasi tinika lima na tikine tinika ro kene tikine tinika ba matai ni bingona ke baka sakune wande adava ngai tiko linga na matakani ko kero ni wilmai ruotolu
Amen. Masona ulikana na wase tini kalima, na tikine tini karua, kina tikine tini kaba. Kavangona kian rongo. Kakaya veirto o kemdo na non rangase, na turanga na livai, ndo vaka savata kemdo. Ko kemdo ke ira na vekamdo, mundo kota mai na kato ichova, na non rakalou na Israeli, kina tikina kausava rautaka. Tikine tini katolu, ia ndo sa senga ni kitaka iliu sa vaka dada ni kenda kina kotsova na nonda kalou. Ninda a senga ni vaka sangarai koya me vaka na kena i vala sandol. Na tikine tini kaba ar sa vaka savata ki ira ko ira na mbete ke ira na livai mera kota mai na kato ichova na nonda kalou na Israel. Amen. Vaka longataka na kalou na itukutuk sarong ravi kenda e na mataka ni kua. Na koti kenda nga valeka na mataka ni kua na dava na buna taro tikita kea, why was the ark of God taken away from Jerusalem? Ova tobole mo varida lesu na dava na buna se ena ngona da sa kauta ni mekina na kato ni vela latingo mai na bunu Jerusalem. Ena matei ni Samuela, ke bukan darang gaitara na nonda ngono mendalai bawili kana matei ni Samuela na kena waseva, tal nota kitu kina non robe bolu na maten tunggo o Israeli vata ke Filistia. Ia nimbero ya, saya do tiko na ibala da ena mata bu vale ne ilai nambete. Saba kasala tiko na kalou, saya do talanga na kalou mesa ndingi taki Samuela kasaba kananda kui ilai ena buku ni bala da esa do tiko na nona mata bu vale. Sanga ya na belu tiongo na waseva ni Samuel, na matai ni Samuel. Ada na belu ti sangai Sanruka tiko na matin tuo Israel sangai tuku norto na oira na ngasera tiko na ngona kera ni dua e viviles mele kota mai nada mele koles mele koma na bononi balu na kato ni belalati na ngon nga ya kina na kato ni belalati na bonua era tiko kina na Israel e sarakela e vakila oira na kai Filistia na kena sayado mai na kato ni belalati e na bononi vei volvolu tiongo. Tosene talano na tikin na waseva ya ngai kena kini rasing ni tubasu ko na maten tunggu. Membaleta na buku ni balbalada ni ken sabata raiti ko na nona mata bu balai lai ko na mbete e saba malu mutaka kina nakalo na maten itu ongo o Israel. Lesoni le bobuli da mai na buku ni lesoni na mataka ni kuwa na ngona endo vakata raikina na ibalbalada na loma ni songolotu na loma ni mata bu bale ngona bono endando da enda sanandaun ruka ya tinga kina. Ya na lesu no otomika daki mai. Sangai toso ni talano. Sangai ya dana ngau na me rabalu lesu talama oira na kai Filistia. Era mate undolu na tamata oira na Israeli. Ngai era tini merakauta na kato ni bela latingo ki na bono Filistia. Na waseli mata ni Samuel sangai tukuni kina. Na ngoner sangai mbita kina non rabal ni sorombeka. Kena kina mata kau ko e rambita vata ke na katen velalati e dubanga vi na katen velalati ko sangai di yado na tobi mate na bonua sena province tiko kina na katen velalati sarangai taro na lomandra na dava na punya tu kina lenga den duambe kana katen velalati ko mesa na basu kailes tale Israel sarangai babondo kana man sangai lako nga vakata ki ko na man e koti ko saranga ki na vale ni ki Israel sangai leitiko e na vale ni Aminatapi na tiki na e tini kandua e tukuntuki na ni sangai lako na katon velal tingo ngai leitiko na vale ni Aminatapi wakani e na matakani kuwa na leso ni ngandraba me nonda na matakani ko na matai nika ngandraba me ulaveta e na matakani ko e sambalabu na kena sayali tiko mai na katen belalati mai na matin to Israel wa wili ko tiko na matin Samuel na kena wase ndua na wase va na wase lima na wase on me tiko mai na ngona sama mate kino ilai ke rono lubena na katen belalati sa singini tiko Jerusalem sawoti no na beli utako ko sama mbasi ko Samuela ni oteo Samuel sarak tango ira na ngona bingarap tikino Samuel sangai ratango ira na Israel ke rawa me ndambulia endona nondada
na nondo tui. E na dhaka na kena wase dhaka na kena wase tini ka tolu na tikine roso bukunto kai tukune voltam. E rauta ni vasanga vulu na embaki. Na nona viluta ki osola. O ia na mbalavu wala ngani nona viluta ki osola. Mai na ngona nei ilai na ngona matikina ngona viluta ki timu kina Samuela me adab na ngona isola. Ngo na mbalavu ni ngono. Wili kiti kintona kai tukuna na Bible commentary. E rauta ni vitu sanga vulu na embaki. Sambo mbalavu ndina seva dau. Sambo mbalavu ndina sanga vina kata o tevita me lako me lei kota mai na kato ni vela lati. Na buna ngo mbaleta ni kelau koya na kalungata etiko e na buku ni dau. Ni kato ni vela lati ngo. E ana buna e avia lako kino tevita me lei kota mai. Mata inonda tikina na mataka ni kua. En mata ini vingauna na kena wasi tini katolu na tikini indua. Ngandra memeno ulika na mataka ni kua kati ko pangona ken rong. Kati ko pangona ken rong asa mbose bata ko te vita ke ira na turanga ni ya undolu ke na ya andrau ke ira kedenga sandauliu. Asa kako te vita ve ira non songo tau doko na Israel ke baka sabinaka kasavuna ko tsobo na nonda kalau menda vakatandu mata ve ira na wekanda na ve sana kedenga ko ira savo e na bonua ke Israeli ki ve ira talenga na mbete ke ira na livai sa tiko na ve koro sa vaka bonua ve do kabulita mera songo ni ira bata mai ve kenda ia menda kauta tale mai ki ve kenda na kato ni vela latini nonda kalau ninda sa senga ni taronga kina e na ngauna i Sauli. Mateni wakasama ngandra me nonda na mataka ni kua. Sa tiko aya daki. David consulted the men and not God. Mateni tiki no ngandra me wakasama ngandra me laveta weekend na lelo tena mataka ni. Na vuni nona dhala o te vita e na mataka ni kua e na vuku ni nona lako le kota mena kato. E a senga ni tarongo ko na kalau na kena i lako se na kena ngauni sala. Ni kena lei kaumai na kata ni belalati. Vio kani lomani na mataka ni ko. Vio kenda na vielu taki. Ena lomo ni songoloto. Ena lomo ni mata bubali. Enda taura na nonda ngauna. Menda taronga na kalau. Enda buku ni taka ni kalau. Enda baru menda pakai dor. Sana bita vio kenda na matai ni vakasama na mataka ni ko. Nui taka ni vio buku na kalau na mataka ni indai. Kia vakai seng. Sa kena ngauna. Imuri sandan kai kila na dava na lenga ni nona lakoba na tamata o te vita. Kasenga ni lako wana kalau. Na tikine rua. Karoni vakasama. Nonda na singele unikua. Katika na vakasama go, all the people were invited. They all went following the leaders. Sabe banda mbera na nonda vakasama na linlote na matakani unikua. Ni kadhi ortona bielutaki. Enda ndo ya londina menda tosumai menda tokona na dhaka ni kalau. Matani vakasama dina ngani dhala na intention ni tebita na nona le kota menaka te binaka. Baleta na kanga ngai dhala kinoko ni a dhala na ngoni sale muria ele taro basal verenta mata kasingila ko bona kalau. Na karoni vakasama. Vada bani kadi na songoluto. E kadi na veluta ko tebita era tosumai na tamata. Kena kina vivo no era tu kina mboya da itipita. Era toso bata mai merada. Mera mai toko na kena kau na vuna unikalo. Sabi mbole kenda na linlo tena mataka niko. Ni kadi orto na vinga ravi. Niko ni kadi na lilu ni e vida na ite adamai. Anti sai? Rua tolunga hero ni adamai. Wada vikenda na linlo tena mataka niko. Sabi mbole. Ni kadi na kalo, ni bakanga tekira nona tamata. Dondo menda na toso bata mai menda na da. Menda na takaba na nona takataka na kalo. Mada sauti ada tiko na bibalutaki. Au bambota ni na bibalutaki na mada rua sauti kona na bulo chinese bulo chulai. Dona kena runika well organized. Seba dau. Mada sauti sabotu ngai bidana sing sangai ohiga koroni bikinda baki na sere. Oba bini bina kabona kalau na leso ni obuli de tingo sembera na bibalutaki o sabuli de tingo na leso ni membaleti tevita. Na ngonor to sa tukuna kina vio meu bikinda waki kina babini binaka olisi vale na itini singa tambu na madawaya krosa levital no kitini sep au daga tiko en mbongi ni singa sande na kabin singa sande na bimama ni ndua
Kabakatalan kina na singalo tilepe. Ronga nungu sife na madho ya. Asa lesi bale sa kai turang. Au singi bina kata mena lai takataka. Au bina kata mena takataka na nomni takataka. Singi dona kabio ni lavo. Dona kabio mu toko na nomni takataka. E tareo na lesu ni na mataka ni kua. Au sabuli dite kumai. Au singi ni bina kata me umbita tani wati kiti kina bosa ni kalo monggo lako ngana nungu ngoni sala. Au sangai ndina ngani sala kalaka. Nangau na meu na tukuna kine berto na bingarabi. Ayau sana singi lako tika ni mataka. Kera ni ndo sile wale ngavio nangau nongo meu na ngole mai tiko na buku ni bibalo tek. Mbong tinga ni singa ya kukuasar ni robital no kitini sep. Anggo itu kuni buku antona bos. Vida na singa sa tal luki tal wame ya tukuni tiko berto na mata bale. Donggaran kim do binak. Dena pakanga te kim do na te for me vata tau ni kena wasi na itu tuku. Sangga tukuni bitini sep. Nakango sa expect ta kasih. Au bina kata me una pakai tep tike nando na mata. Iya. Eu vou vir na kapona kalu na koko ni robital no na kabin singa ka ikun tu toko ni le kata ka pada na kata ni kalu. O toko ni okin. Sing do na kabio ni lab. Koko tik ni robital no na kabin singa. Ya do mai ndo na ka na kiro matliwa. Ndo na ka kiro ndo masula katiku. Ndo na prayer request. E vamos balum takavando na vital no ka vakabuna me tosu na tal ni robital no ka wa bina ka bona kalo nan dona mada ni be balo te kia kito a sor ba kito wa mata bali me kito tika nan dona mada o wa bina ka bona kalo ngiri na ka bini singa ka bini tin singa tambu ka me na dorbo ko be ngarab tik be kito reda o ngai tukuna ni be ko na mata kalele na kia na mada bale tan sala kala kana ngon sale o tin na dio sala ko me be na message e ko ni me da ka ken na be mama ni ndua kina lima na kalo tolu mi mama ngane ewo kenda na kata na singa sande da lewu ndo ni labu ndo ro atakin saka turanga asa na ngole na nomni da vitale ke tolu mi mama na ewo na nongu lenga ni mata bale me nomu ni lenga o mbole kenda kena na mata kan ko len lut ni kade orto na velu taki vene bono tiko ken ni kade na luni te vene bono tiko ken na mata kan ko na kalo sabe bandra tikenda ken dona kam menda toko na se kona kena la vetina da na buna unikolo Mas nanti kini tolu. Ayo kau satu kena tiko. Mai na ngau na sara ne ilai. Ngau na ne ilai. Sate ko bu yalita ni mai ena matin tu o Israeli na kata ni belala. O te vitu sanga bulemba ka wili kiti na Bible commentary tu kunti kini o te vitu sanga bulemba. Sambo malabun din. Wala na malabun ni ngau no sambita tanti kina batik tiki abosani kalo. Wetarin kena na mata kaniko. Kalau nggak tahu irna bielutaki era labeta na bosani kalau. Kalau nggak tahu irna bielutaki era lesu tu nggak ena bosani kalau. Vetarin kenda na bielutaki. Tarin kenda lini mata bubale na mata kaniko. Dava na kau labeta tu kena na mata bubale. Kendo na kami taru labeta na mata kaniko na bosan dundu angani kalau. Kabani bakasam. Guntung na bakasam go. David's decision was right in the eyes of the people. E kandina todo ko nakai kota ke motivita na nona bina kata mele kota lesumai na kata ni belalati. We kani lomani. E raunin daundina na nonra watu tumbe kana belutaki. Ken dona buno minda na lesuki no kenda na Israeli. Vakaya lo ne ototin ngongo. Menda na daurida na nonda tao. Ibola tam. Kabina kana kaida kabotebita. Ngandreva mele kota mana na kata belalat ien dona kaya dala kino ko ena nona sengani da ya sengani taronga na kalu na keni lako ni kena le kaumai na kata belalat ve kenda na lino to sabi mbole kenda na mata kaniko bola tam talenga itu kuna na song lo to mebe peria senga olanga ni radaba era barrong era lesu ena non rabale era leida era lei wili kana bosin klo be kenda na lelo tena mata ko sabe mbole kenda na bukuni bakasama ka ko lenga no lakomai me barrong tunga bertona belutaki ken duana ka me be wando ndonu takina nakalo be kenda na lelo to berna belutaki se kona da na bosan dundu ngani kalo na tikine lima tikine lima katika na vakasa mungo
The ark was carried by a new cart and not by Levites. Wekan lomani, the list talan matentiki na sadala na nonadab. Naka esada kabo tibito ko sing nila ko bonakalu. Sarota me le dala nadab. Naka era da kaba na Israel. Kena kene talano ni varota ko iren duan nangingi bombeka. Kena ruana manu mena bondo me kina nakata ni belalati. Sange kena kene talano nangono esa toso me kina nangingi ngo gayado nangono medab. Ia tadange mbeka nambul makau gai bola kani mbale na kato sanga indonda nene lengai dei usa metobole metaro na kata ni belalati wakasamale bongandra mumbole kenda kina na mataka ni kuwa ke wakanda na lesu na katikun na Deuteronomy chapter 8 verse 10 na ken na lako ni non rakota mai na ivasale selebir na kalu o iranga na liba yendo don merna daw merna labeta na kato labeta tambandra kasenga ni daw manu-manu. Reda na buno sa leitini kina na nonda warorong buana tamata, kasingin da warorong buana kalu, ya na kasaleado bede. Ve usa. Ya mati oko na bukuni nona dal. Singini dondono ko o uli ketika ne voltam singini sanga mandanga ni livai sembete oko medaka bona daka kamu. Rambe ka ni volunteer se sakere kombe ngote bite ke raunin ropota ni nakango. Kabunga na ngona weekend na lin lote na mataka ni ko. Bunga nangona wir na bilutaki sando daw suli nga may na daw nakakibiki nda sanda dola kaseng ninda tarana nonda ngona menda na daw ena raw ni ado tiko na spiritual dead ena lomo ni song songolo tu keba kai daw keba kai sing ni muri na bosni kilo sabe mbole kina weekend na venga rabi na bilutaki na lomo nonda mata bubali ke ndo na ka menda na lesu kina menda na lesu nga ne bola tambu ke na ngoni sale bina kata na kalo menda na labeta tiko kina na kato ni belalati na tikine ono kena tikine vitu ava kina na mate ve wana turanga ngo usa singini engalu ne bola tambe na bukuni no tutu sadala na kaya da kabate vita sama ya na mate wana turanga ngo kena kine bola tambu ni ngono sada kina na mate ngai tukuno te vita do leiba tuke kirna kato mena kuota len ngai da me kuota len ngai tos Wada bikin to na biluta ki niado na spiritual dead en lomin song songlut. Sena lomin in nomi song songo. O taro na kato na kena toso. Sendaru laibu tinga me toso. Me lako tinga. O bambo na matakni ko sana bibu ke weekend na vinga rai. Klas abaro me dava na mbaki ngo. Mbaki me ngo. Ke ndo na ka menda na raide tinga na song songlut. Ke ndo na bono menda lesu ke no kenda na biluta ki ko menda lesu nga na dava. Na bosin kolo. Niado na mate en song songlutu. Tu bakandua, kane volta mbe tu bakandua te bitaka ko senga au rere ni to so nada na kato ni velale ombo rere ni na spiritual dead no musu sunglo ni ko reality ko na dro ko na ngale reality ko so na le ni lo embo tu tarao kendo to ne bilu ta kina ngono me tu les me tu ka ko mande ni to so na kato ngo tu la ko tu le bangare ado tu ko na mate le no weekend na bilu ta baleta ni daba na lenga saya do mai na tikini ndua senga ni taro bakasala orto nada o tevi tava tikir na biluta kina ngona sa ker kina bikenda na biluta kina na mbaki mungu ke vakasa mani ado na spiritual dead en alom ni song songoloto sen alom ni nom song song tu vakandua taro bana kisi na kena tos merani da we bambulai raune alo ni berenda tos na kena kauni tu kau na ni wakasam nandraba meu nangone sarada ni kina na Israel sara reda na kato ni salabeti dak gendona ka debira era maruta kana kena dabo na non satu na sani kato wakasam le bombole kenda kina lelut wada nangona enda sada me kina lo ni valen songoningo sena wada nangona o tu kina na sani katongo ombo maruta ka sisem kena kina talono nira langa seri rabaka ngata kana ibe ya ni baka tangiso merada merabaka rita ka kina nadaba nanon rabaka bine binaka lebuna ngono lenu tenda ya na vale ni kalo inta se kota patunga miki kenda nonda dab nanon dai dolo vayan ramoka ngo se dab se rumbutunga na mata weka ni ninda ya na nona vale kalo ndon meka marota kininda maiti ko na sani katongo emeni indora baka sama
ka kene kaune bakasama ngendra mbole kenda kina ina mataka ni kwa kavitu ni bakasama Warometini tikuna songoni be kenda na mataka ni kwa kena kena matai ni venga na kena wasi tini ka tolo na tikine tini ka ndo kena tini ka ro ado vite ndona ka sauti na nona taroba na katul bela lati sangai ado bi ko ndona ka ado bi ko na dhunru ke na rere ena bukuni lenga saya pelu ta kena mataka ni kwa na kalau sabe basalta kenda Ombau rere ni ado na lenga ena lomen songolotu ambau o taronga na kalau na dava na buna ge taronga te bite rau baka dava meu na kota na katan vela latingo ken do na taro men do taronga ken na velu takini ado na malu men songolotu dava na ka oroni da ka men na roni to songi tale kina na dava na katan vela lati kena vola tambu e rauta ni tolu na bula na nona tukuna te bite me toka ki na katan vela lati Kaya kau lewi wawilikan na matai ni vengo na kena wasi tini kalima na tikini ndo tikini ro melaksom ngai kina kini ngai lei lako ko ngai lei vangaras ya dava na buna ya kina lenga se na ngauni sala ndondonu me kau mai kina na katoni belalati yo kanilo mani na matakni ko na kalau sabe ba enrati kenda ken dona ka menda ndo ba ka dor ke sa mani ado no spiritual dead ena ado tiko ena bakatarati ko na kalau Ken dona buno mendana lesu kina, mendana tarana no tangono mendana leida, mendana lewilika na bosa ni kalau. E tolu na bula, kena kene bola tambo na tikine tini kaba, e angai dingoma na turangango o peti. Na kato ni vela lati metiko ena nona vale me tolu na bula. Kena kene bola tambo, lo mangani tolu na bula na kalau edava. God bless his house and all he had. Asabe mbole kimni na doru kena ngonela turang kena marama osi weekend na doru kena ngonela ken duo na kamen darumarra na bosikalo sing dona kai tume borbor sing dona kai ko tame na dakada en duo na kamen darumarra ke o bina kata me bakal ngote ki ko na kalo marra na kena mbalabu todoko tolunga na bula marra kena na turanga ngo kena na mata buban na kalo ngai bless te ko na kai ko bina kata tu enandele borbor ngo etunga na kena daw ena kena marro ina bosa nikalo sabe mboli kenda kena liluni mata bubale e kenda na dorobo kena ngonele bonga na ngone ndaka sen ngono nungu ding na kalau sabe basalta ke kono mata ko kendo na kamo na marro na bosa nikalo e senga tani ndona kana bakolo ngati kunu ndele burburongo na kalau ndondonga baleta e undua usaba kila na bina kanikalo tamate balbalda iyo wa bina kabona kalo na nungu marro na nungu talera rabona kalo Opa ke lati kena nakalu ngate ni. Obe mbole kenda dor bokena ngonela na dava ngate matamu. Nakalo na baru takabi ko ni saliu takana nakalo. Kya saliu takana nakalo na nombula na takata kena basik. Nakalo na baru takana otimu, nakalo na baru takana dava ngai ko binakata. Na pepa ni tike ngo indona ka mena labeti. Mena labeti nakalo na nonta mata buban. Marro binak. Waru metini na songo na matakani kwa. E vida na ronika vida na characters e vida na tamata tamusakani talano takiti ko ni talano ni matakani ko matay ni turang o tevita ko bambote na matakani ko ni dava na songo na matakani ko sanda na ronika live na bono ndaru tiko kena na matakani rambe kan o tevita rambe kan o useti ko na matakani ko rambe kan o Levi se ombete na matakani ko rambe kan ndo bir na Israeli alla ko tinga singa se rawa ni ndo be irana ndo se oiko ndo o peti na matakani ko na kam membaleti tevita na kautal na taleta kina na italno membaleta na bulan ni tevita o ko e ndo na turanga e angan reba mele ko tamai na na katan belalati na experience mbeka na kaisa da kama na kalo na bingono sawoti sangule dava kino ko me lesu tale me lei dava me lei taronga na kalo na buku ni ka me na lei komingo na katan belalati
Kau taleta ka membale titevita nona bilutaki e atuva kandua ko e tarobo ko na katebela lati me konitos baleta na dab na ngau na sa kina na leng we kan ni lomani na matakan ko we na wono onda bitu kina matakan e kon do mbaka na tevita ndo ndo bilutaki na lomani song e na child ministry se dam ngana tambano tiko kina wakasamina ka intingi ta ko tevita iya na nona sing muria na kalo e me yado kina na lenga kau ngai taleta ka na buku ni bulan ni tevita loma ni tolu na bula e senga ni beko toko na kato mbita tiko patiki tiki sangai lako koya meleda taronga na kalau na kene lako ni kena kau na kata ni bela leti weekend to na biluta kena matakan ni ado na lenga na lom sung lotu sabe ban reti kianta tale ke ndona pono menta na lesu kina taronga na kena toso na kato lesu ena vosa ni kalau menta na rani toso binaka kena ena kena kau na itukutuku ene uti ni ngonongo nambula ni usa e raumbe ka ni volunteer ko tebi tawro ni lakani mo leida mo leibu kena kau na kato sangan dinanga ni sen ni livai sembe to ko se andingi ta kimba ka bitebita ndo mbeka na turanga momo nganga na ngona ya eroni na bukena kena taro bina kato yada samani solete na ko nono bula senga ni kilau ko na daka leida ka bo ko endon meda era daka ngaki no ira na livai kina bete ka daka batambu era ndon merando ba so sabataki o ira na tamata ni kalu era labeta na kato belalati o ira na bete kina livai baleta mbeka ni sambalabu na ngauna era senga ni lomani bitsanga no bula na mbaki era senga kini ni daka ngo ne bola tambitu kuna na ena Deuteronomy chapter 8 verse 10 nakalo isale sira baka tambakin do na livai mera daka ni kena labeti na kato aroni kamba kana matakni ko sarangule da na lomani bit so lembak sambalabu mbeka bir sangule da ngona non rata merambo labeta na lingan raka tebita esengani kene lako ngori na kene lako ngo kito ndon mi kito na labet esengin ndon mena lako en nadab en ngingi en ndon mena tanga en tambai kimam e ya luir na mbete kene liba en talongo kena na kai ndon mera kuta da kimai en abuku ni non ritutu o ir na Israeli na kautaleta ka membaleta na italanongo o ir na Israeli na ngona ngai kadikina na belutaki era toso watamai na kena labeti na dab na kato ni belalati oti ni vakasam no nombula opeti kene bola tambu lomanga ni tolu na bula e marro kino ko na dab na kato ni belalati na kalo engai vakalo ngatati ko kena kake denga etu ena nona bal vene lalo ni mbulongo ndambi to kena na matakani ko sabe mbole kianda o ikombe ka indona tevita o ikombe ka indona usa ena matakani ko ikombe ka indona na mbete kena livai so iko ndona Israel ondambe tiko na valensongo na matakani ko o iko ndona opeti na lesoni ke deu sa oseti ko vikenda na matakani ko sanu gumas ni kalone alo tambe na buki kenda ni tutu ni mbula da vendor tikina na kalo si tu barro tu ngamena da mena dingo mikenda ro na matakani tindai oti tikina ngandra me wose vikenda na vosa pumbale na wase tulu na tikina lima kene tikini ono kati ko ngona na tikini bola tambongo sara bembole tiko vikenda na lin lote na matakani ko vosa pumbale na kena wase tulu na tikina lima kene tikini ono trust in the Lord and lean not on your own understanding in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Asa bembele kenda na lin lote na matakani sarauta meado na mate ena buku ni nona lako ngo tevita dinangani sanganga moko ya veikoliavi dinangani sanganga moko vina pera vina leoni esedaba sebe kota batinga moko na nona experience ya ngaidaba ngayado na mate ni talanongo balatani daba na lenga ni tevita enonda lenga tiko na veluta kena matakani kuwa se kona nonda daba senga ni doutora nonda ngona menda na taronga na kalau ena vi batulewa enda douda kaba ni sungsulo asabi mbele kenda kina na matakani kuwa nakalo e va reti kenda na volatambe na wasum balbal na wasi tulu na tikina lima kena tikina tinkono trust in the Lord and lean not on your own understanding dakaku ni kota mekena nonda buku batamata ke ndo na buku mena laveti tiko ena vale ni kalo ena lome nonda mata bu vale mena toso binaka kina na kena laveti na kato ni vela lati ni kalo sena bosa ni kalo ke ndo na kamena liuti ko mena da mena liuti ko nakalo menda nando vaka sangarana kalo ena beka ke de enda
vakador. Sangka itu kuno koe, in all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Sabi balik yan dalil luto na matag niko. Kin doon na puno minta na lesu kina, the lesu buwana kalu. Tebita angay lesu buwana kalu nawasitin kalim. Tali na itu ka. Lamangan ni tin kawana kilomita na balabu ni bono ko mekina nakata ya. Na kena rawa-rawa ni kota na manu-manu. Ngai taro na kalu baleta ni sadaba. Sadala na ngoni sala muro tebita. Na kai bina kata na kalu tebita, na kai bina kata na kalu kendar na matag niko. Ken doon na kami dar takaba. We have to consult God before we move the ark. Na kene karoni bakasama, we have to what? Sanctify ourselves. Singni daka raw na kena daw, labiti na bosa ni kalu. Na tamata e tambui. Sarota me adana mati, balata ni daw. Lebu ngone raboso irna beluta ke singni don merto langa ser to na daw. Dorbo kena ngone la. Sarota me adati ko na mati na song lutu siapa daw. Ena lomo ni song na dorbo kena ngone la. Baleta na daka ngo endo don me daka daw. Baka tambui. Kaya bina kata mona mai langa seres ya. Dama ngana daka ko ena lomo ni vale ni kalu don mona ndo bak sab sabata kiko. Bimbi ya lilote na matag niko. Erang kay basab sabata kiro irna mbete ni mber ni gaida. Kenda kay wilika na italano na wasitini kalima ni matani vingona. Angay toso na katen belalati ena ngau na sada. Saya daw tikina na daka ni bi basab sabata. Kendo na kami dan ndo daka na leni lotu mendan ndo daba. Menda halam mulum, tapi bahasa sebataki. Nimber ni data kaba indo na nona daka na kalu. Daka ni bebalutaki se berni te kupuna embaki kenda tarana ngona menda na bahasa sebataki. Awam bota, olo malang ena daba. Ena toso bataki kenda na embaki mengo. Sambimbi kina menda na daba, menda na ndo taranga na kalu kabakat kina nonda ndo daba. Baka sebataki. Sa ko ena nonda itu kutukan na mataka ni ko ni takan ni kalau ne ala tambu. Ena bebu kena mataka ni ko. Di wasota ke bakai ko balle ni tu kutuko wambo talo malang sanga dreva. Sakya na ngono. Mena wandan dun ta kine sonam bula endam bula takatiko ningan dreva na kalo minta na kota tiko na itukutuku ene uti ngono. Sona suritir to na mata ser. Merto na ngole takatiko mai. Mena mai langatiko na ser. Kendo na ka minta na kabalin lotu. Ita tu bakando na moni ambakingo. Reles na malmulu me na lomi suksong lotu. Kendo na ka minta na babi nakataka. Mentana turun nonda ngono nda tuba kan dua da leva buana kalu na nonda da na nonda ilako pakai sung waka mata bubal entana reda nanganga e ado nanganga bite bita na singa e raw talangani ado nanganga e na lomani mata bubal e sung lutu ke waka enda sada enda saba kali uda na kalu kanta waka sabate kenda e na mata kaniko. Sudah di total susunan kita dan kami tambah nanti mas. Feel you walking on the moon, but he is
it's time to reach now. You can rest assured and be secure. God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still, it's hard to do. When you feel you are reaching, He'll make a way for you. Stand still and let God move. When you feel you are reaching, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come, but only His time. Stand still and let God move. Stand still and let God move. We ask the church to stand together with us as we say our prayer of benediction. Nemami kalau kimami samai daba na singa lebu ni kuwa. Kimami saba binata kana nomni bosa ni talebi kimami. Na wale uturanga na nomni ndusimaka. Nanga unisalan dondono me kimami muria. Kimami salah ko drum mai na lomani yang baki sabo le kani mai daba en dua tali na bula me daba kina na yang baki. Ebungana bunua kimami sikalutu kina. Ebungana bunua kimami lako sese kina. Ni sababu lidi kimami tiko na singalebu ni kuwa me kimami daba ya ni bike muni. Ni buke sakati uturanga na mbula ni bengarabi. Merani kimami ba malu mutaki kimami kadaba ya ni bike muni. Wabina binataka na anomni darbau tamai siafa. En anomni viva kauti merani talebi kimami na anomni tuku mai buah. Na wale usaha turanga na anomni bisumbuti na alo tambu na singalebu ni kuah. Turanga ni mai barau dapat tukuna mbaki. Kimami masulaka turanga na songoni ni bibu yaba. Etoke matai kimami. Do baru tak kimami na bibu letolu me kimami ado makina. Me kimami mai na bibu sabsabataki. Kimami mai na bibu soti ka kere bibu soti bikemani. Kimami masuna kalau na vida na madao sa toke matai kimami. Ni rauni na vitu beritiko na nomni alo tambu. Me kimami vita levi. Kimami bibu sabsabataki. 1 Peter 2:9 says that we are a chosen generation, a royal priesthood, people chosen by God. And we pray, God, that before the end of the year, help us, Lord, to come together as a church family, to come and seek forgiveness from one another, to come and seek forgiveness from you, our God. We thank God for the lives of our people who are standing. Lord, this year we have done wrong. We have gone astray. We pray, Lord, that you'll bring us together again and help to seek forgiveness from one another as we face the end of the year. Lord, dismiss us with your grace and blessings, and may you also continue to lead us in the few weeks ahead and into the next year. Your people have been chosen to lead your church. We pray, God, that you'll bestow your blessings upon them, the strength from above upon them,
as they answer to your calling. And thank you again for the message of the hour. We pray for all of these things in no other name but the name of Jesus, our Savior.